Mile Dodik i ja smo već godinama ne samo prijatelji, nego i saradnici na projektima izgradnje infrastrukture koje treba da povežu naš narod s ove i s one strane Drine. Mi želimo i da na drugim tačkama ostvarimo spojeve u infrastrukturnom smislu. I kod Bjeljine, i kod Višegrada. I zbog toga upravo ovih dana Republika Srbija čini svaki napor da obezbedi finansiranje. Projektovanje je već završeno puta koji bi trebalo da krene prema centralnoj Srbiji, od Beograda prema Čačku. Nakon toga da se račva na dve strane, jedan deo bi išao prema Crnoj Gori, prema Boljaru, a drugi deo prema Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, prema Višegradu. To je veliki istorijski projekat. Ja sam uveren da mi moramo da ga dovršimo u relativno skorom periodu. Rok za izgradnju autoputa do Čačka trebalo bi da bude oko 2,5 godine, nakon toga još 2,5 godine za vezu sa Republikom Srpskom.